Maayong adlaw. Maayong adlaw mga bata. Ani ako karon si Nanay Churor. So, unsa may atong matiguhan karong adlaw. So, maghiskot kita sa Bisaya. So, unsa may atong buhaton? So, una natong buhaton, maminaw. Unsay unang buhaton? Maminaw, maayo. Unsa pay buhaton? Repeat after nanay. Unsay buhaton? Okay, repeat after nanay. Then motubag sa pangutana. Unsa bay buhaton? Okay, motubag sa pangutana. So, magsugod na kita. Lamisa. Unsa na? Okay, lamisa. Letson. Unsa na siya? Letson. Kini. Lulo. Lulo. Okay. Lingkuranan. Lingkuranan. Unsa na siya? Lingkuranan. Luwag. Luwag. Kining tanan nga mga butang nga nagsugod sa letrang L. Okay. Unsa ra ni nga letra? Letrang L. Okay. Unsa may sound sa letrang L? So, ang sound is L. Ang dila ibutang sa mabaw. Ang tip sa dila adto sa mabaw nga ngipon sa sulod. Okay? L. So, again, repeat after nanay. La. La. Le. Le. Li. Li. Lo. Lo. Lu. Lu. Okay, karon imo nang turn sa pagbasa. Ikaw na mo basa ha. Maminaw na lamang si nanay, okay? Unsa na siya? Makahatag pa ka og butang nga nagsugod og le? Unsa? Okay, letson. Very good. Kani siya, unsa ni? Saan pagbasa? Unsa na siya? Okay, lu. Unsa kang butang nagsugod sa lu? Okay, luwag. Very good. Kani siya, unsa na? Unsan pagbasa? Unsa na? Okay, la. Unsa kang butang nga nagsugod sa la? Alright. Lamisa. Sunod, unsa ni siya? Unsa na pagbasa? Okay, unsa nga butang imong mahatag? Okay, lingkuranan. Maayo ka na. How about this? Unsa na pagbasa? Okay, lu. Kinsa may imong mahinumduman sa lu? Okay, lulu og si Alright, si Lula. Sunod, magduwa kita. Unsa may atong buhaton sa atong pagduwa? So, mag-istorya si teacher unya kung makakita na ka sa picture, ikaw ang mosumpay. Okay? Parihaan ni. Mag-andam ko og lamisa. Mag-andam sad ako og unsa man na? Unsa na? Okay, mag-andam sad ako og lingkuranan.
Pagkahuman akong andam og lingkuranan, mag-andam pug ko og unsa na? Unsa na? Okay, mag-andam pug ko og luwag. Pagkahuman akong andam og luwag, magluto ko og unsa man ni siya? Magluto ko og okay, nganong nagpalitson man ko kinsa may bisitang moabot. Okay, na ako'y bisita. Ang akong bisita si tadang! Kinsay bisita? Okay, si Lolo. Very good. Karon andam na kamo. So, sulayin ninyo kini. Unsa man ni siya? Unsa ni? Okay, let's on. Kini. Unsa na? Very good. Luwag. Kini siya. Unsa na siya? Okay, maayo. Lamisa. Kini, kinsa man ni? Kinsa ni? Si Lolo. All right. Since nahuman na kita niini, so maminaw kita, it's Bible time. So, unsa may giingon sa Biblia? Sa mga taga-Kolosas 3:20. Mga anak, magmasinugtanon kamo sa inyong mga ginikanan. Sa tanang mga butang, kay kini makapahimuot sa Ginoo because parents knows best. Okay? So, nganong maminaw kita? Kay para malipay ang Ginoo. Okay. Nganong mutuman man kita? Okay, mutuman kita sa sugo ug maminaw sa istorya sa ginikanan. Ug ikaw mahimong usa ka buutan nga bata. Nganong magbinuutan man ta nga bata? Para taga-ag 5 sa mama? Okay, para kisay malipay? Ang Ginoo ug ang imong ginikanan malipay usa, di ba? Alright. Manghinaot ko mga bata nga inyo ning pagatandaan ug inyo ning itisok sa inyong dughan. Maminaw sa ginikanan ug mutuman sa ilang mga sugo, okay? Alright. Para malipay ug mahimuot kaayo ang Ginoo. Okay. So, para sa inyong assignment, kana. So, inyo kanang isulat sa inyong papel. I-post na para makapy ninyo. Pagkahuman ninyo post, isuwat na ninyo. Pagkahuman inyong basahon. Pagkahuman ninyo basa, paminaw ninyo sa inyong mga ginikanan kung namao ba. Okay? Okay. So, salamat mga bata sa inyong pagpaminaw. This is Tutor Nanay signing out. Maayong adlaw ug salamat sa inyong kooperasyon. Bye-bye. Sa hantod sa sunod higayon.